nk'uko mubimenyereye nge ndi IT PERTO, tubahaye ikaze kuri PERTO TV show. Nk'uko mubizi tubagezeho top 5 y'ibintu ukwiye kumenya muri uyu mwaka wa 2022. Uyu munsi muri kiganiro twibanza hanini ku rutonde rw'abahanzi batanu bafite amafaranga menshi kurusha abandi muri iyi si dutuye mu mwaka wa 2022. Ubusanzwe mu bahanzi harimo abakora injyana zitandukanye ziganjemo R&B, Afropop, Rock, Hip Hop ndetse n'izindi nyinshi. Ibi bikaba rero bituma binjiza amafaranga menshi atandukanye bitewe n'uburyo ibihangano byabo bikunzwe ku isoko rya muzika, ndetse na none hanini amafaranga yabo akaba ava mu bundi bucuruzi bakora ku ruhande nyuma y'umuziki bakora. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes magazine, rero urutonde rw'abahanzi batanu bakize kurusha abandi kuri iyi si mu mwaka wa 2022. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umuhanzi Paul MC Courtney. James Paul MC Courtney yavukiye mu mujyi wa Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba afite imyaka 80 y'amavuko. Uyu muhanzi azwiho kumenya gucuranga ibikoresho byinshi bitandukanye by'umuziki, kuko nko mu gihe yari afite imyaka 15 yakoranye n'itsinda rya John Lennon rizwi nka Carmen. Aba gusa kandi kuko MC Paul Courtney yakoranye n'abahanzi bakomeye cyane kuri iyi si biganjemo nka nyakwigendera Michael Jackson ndetse na Kanye West. Ubu mutungo w'uyu mugabo Paul MC Courtney ubarirwa muri miliyaridi 1 na miliyoni 80 z'amadolari ya Amerika. Kwihuse cyane ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzi Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber ni umuhanzi ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza wamenyekanye cyane mu ndirimbo. Kugeza ubu magingo aya umutungo w'uyu mugabo ukaba ubarirwa muri miliyaridi 1 na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Komeje no ku mwanya wa gatatu w'abahanzi bayoboye abandi mu kugira gatubutse, turahasanga umuhanzi Jay-Z. Sean Curry Carter wamenyekanye cyane ku izina rya Jay-Z, akaba afite imyaka 53. Avukira mu gace ka Brooklyn mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi uririmba injyana ya hip hop yashakanye na Beyoncé Knowles, nawe uririmba injyana ya pop. Ikintu wamenya kuri uyu mugabo Jay-Z, afite Grammy Award zigera kuri 23 nka record afite mu bihembo yagiye yegukana, akagira n'inzu itunganya umuziki yitwa Rock A Fira Records. Uretse kuba ari umuhanzi ni n'umushoramari ndetse akagira na company ishinzwe gushakira abakinnyi isoko. Umutungo w'uyu mugabo Jay-Z ukaba barirwa mu gaciro ka miliyaridi 1 na miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika. Aka niko gatubutse uyu mugabo abashe kuba yibitseho. Umwanya wa kabiri wa batanu bafite menshi kurusha abandi kuri isi dutuye, turahasanga umuhanzi kazi bemeza ko ari uzi kuririmba neza kuri isi dutuye. Uwo rero nta wundi ni umwamikazi wa Barbados, Robin Rihanna Fenty, uzwi cyane ku izina rya Rihanna. Ni umuhanzi kazi ukunzwe cyane, ndetse benshi bemeza ko ari umuhanzi ukunzwe uzi kuririmba neza kuri isi dutuye. Akaba rero aza ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa batanu bayoboye abandi mu gutunga gatubutse muri uyu mwaka wa 2022. Robin Rihanna Fenty si ubwa mbere avuzweho kugira gatubutse, kuko no mu myaka ya za 2012 na 14 Forbes magazine n'ubundi yari yamushyize ku rutonde rw'abastari b'ibyamamare 10 bahembwa neza kurusha abandi ku isi. Ubu uyu mwaka rero Robin Rihanna Fenty niwe muhanzikazi wa mbere w'umukire kurusha abandi ku isi, kuko abarirwa agera kuri miliyaridi 1 na miliyoni 700 z'amadolari ya Amerika.
uyu muhanzikazi w'imyaka 33 y'amavuko, ikindi mwamumenya nuko ari mu rukundo n'umuraperi Asaph Rock aherutse no kwibaruka umwana wabo. Umuhanzikazi Robin Rihanna Fenty ni umunyamerika w'imyaka 33 y'amavuko ariko ukomoka muri Barbados. Amafaranga ye menshi ntabwo ava mu muziki, ahubwo ava mu maduka ye acuruza ibirungo by'ubwiza ndetse n'amavuta akunzwe cyane cyane n'abanyamideli. Ihuse ku mwanya wa mbere w'abahanzi batanu bafite menshi kurusha abandi kuri uyu mubundi tuye mu mwaka wa 2022 turahasanga umuraperi Kanye West. Ken Omar West wamenyekanye cyane ku izina rya Kanye West niwe muhanzi ufite agatubutse kurusha abandi muri uyu mwaka wa 2022 nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes magazine. Habazwe imitungo itimukanwa, Kanye West afite ibyo yinjiza abikuye mu muziki ndetse no mu bundi bucuruza akora butandukanye. Kanye West abarirwa muri miliyaridi 1 na miliyoni 800 z'idolari ry'Amerika. Uyu ni umutungo umugabo afite Kanye West. Uretse kuba Kanye West ari umuraperi uzwiho gushora no gukora mu bijyanye n'imideli, tutibagiwe na politike, amaze gutwara Grammy Awards zigera kuri 23. Ikindi ukwiye kumenya kuri uyu muhanzi Kanye West nuko akora injyana ya hip hop kandi akaba afite imyaka 44 y'amavuko. Turabashimiye kuba mwabanye natwe muri kiganiro aho twabagezagaho top 5 y'abahanzi bakize kurusha abandi. Njyewe ndi IT PERTO, iyi ni PERTO TV show. Icyo nagusaba ni gukora subscribe, ugakora share bikagera kure. Nakagaruka turi kumwe. Ciao ciao.